Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya membersihkan Kursk dari angkatan bersenjata Ukraina. Ketika kita telah membebaskan wilayah ini dari musuh, akan ada banyak pekerjaan untuk Anda juga, kata Putin, berbicara kepada para aktivis Pusat Patriotik Militer Vimpel dari wilayah Kursk, 5 November. Putin menambahkan kemenangan tidak mungkin diraih tanpa relawan yang mendukung para pejuang di garis depan. Terpisah, militer Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 29.600 prajurit di wilayah Kursk Rusia sejak dimulainya serangan mereka di wilayah perbatasan wilayah tersebut 5 Agustus lalu. Secara total, selama operasi militer di arah Kursk, musuh kehilangan lebih dari 29.600 prajurit, 184 tank, 106 kendaraan tempur infanteri, 107 pengangkut personel lapis baja, 1078 kendaraan tempur lapis baja, 808 mobil, 259 artileri, 40 peluncur sistem roket peluncur ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Angkatan bersenjata Rusia terus melancarkan operasi sapu bersih di wilayah Kursk dari pendudukan Ukraina. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 350 prajurit, 4 tank, dan 4 kendaraan tempur infanteri Bradley di wilayah Kursk Rusia. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 350 prajurit, 4 tank, 4 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS, 1 pengangkut personel lapis baja dan 15 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 artileri, 2 mortir, 1 sistem rudal anti-pesawat OSA, 23 kendaraan, dan 1 unit peralatan teknik. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 5 November. Pada saat yang sama, prajurit Rusia dari kelompok tempur utara menangkis 2 serangan balik angkatan bersenjata Ukraina ke arah Novovanovka di wilayah Kursk dalam 1 hari, menggagalkan serangan di dekat Leonidovo dan Plehovo. Unit pesawat tanpa awak atau drone dan pesawat tempur dan Angkatan Udara Rusia intens melancarkan serangan melindungi pasukan darat selama di Kursk. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara pasukan Ukraina di wilayah Sumy. Tepatnya di Kiansia. Drone pengintai Rusia menemukan posisi pertahanan dan personel Ukraina di wilayah sabuk hutan. Setelah mengidentifikasi satu persatu posisi musuh, unit rudal Rusia melakukan tugasnya. Koordinat sasaran dipandu drone pengintai. Rekaman kontrol objektif memastikan serangan rudal menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di Kiansia. Rusia tidak merilis jumlah kerugian Ukraina akibat serangan ganas ini. Video dirilis 5 November. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 701.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.260 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir.
Rusia juga kehilangan 15 tank, 29 sistem artileri, 29 pesawat tanpa awak, 43 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.208 tank, 18.581 kendaraan tempur lapis baja, 28.278 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.150 sistem artileri, 1.245 sistem roket peluncur ganda, 996 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.309 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 42 pesawat nirawak Ukraina, 4 rudal HIMARS, dan 1 bom udara Hammer selama 24 jam terakhir. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 5 November. Kementerian Pertahanan Rusia mencatat sejak dimulainya operasi militer khusus, total 647 pesawat, 283 helikopter, 35.258 kendaraan udara nirawak, 585 sistem rudal anti pesawat dinetralkan. Termasuk 19.038 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.484 kendaraan tempur sistem roket peluncur ganda, 17.295 artileri lapangan dan mortir, dan 27.972 unit kendaraan militer khusus Ukraina dihancurkan. Berikut rangkuman militer Rusia dari garis depan. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады и 112-й бригады территориальной обороны в районах Волчанска и Охримовки. Потери вооруженных сил Украины составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Голубовка. Отражены 6 контратак штурмовых групп 28-й и 44-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, 4 пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30, орудие М119, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АН-ТПК-50. Уничтожены 3 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад и 18-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Анновки, Залезнянского, Часова Яра, Дальнего, Романовки, Курахова, Никифоровки, Северска и Славянска. Отразили контратаку подразделений 25-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 810 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина «Казак», 9 автомобилей, 155 мм гаубица М777, 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 2 105 мм орудия М119, тактический радиолокационный комплекс АМХР, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и 3 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов «Химарс», 2 управляемые авиационные бомбы «Хаммер» и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, 35-й бригады морской пехоты, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Воздвиженки, Дзержинска, Кураховки, Зари, Красного и Димитрова.
Отражены 11 контратак формирования 93-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии Украины. Противник потерял до 565 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, 152 мм гаубицу 2,65 МСТБ, 3 152 мм орудия Д-20 и 2 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна. Нанесли поражение формированием 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад ВСУ в районах Великой Новоселки и Раздольного. Отразили контратаку подразделений 37-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады, 121-й, 124-й и 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Белозерки, Казацкого, Херсона и Токаревки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 3 автомобиля, 152 миллиметровая гаубица 2,65 МСТБ, 2 152 миллиметровых орудия Д-20, 122 миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 105 миллиметровое орудие М119 и 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено 3 полевых склада боеприпасов. Untuk pertama kalinya kapal perang Rusia bersandar di Indonesia. Dilaporkan, Presiden Putin mengirim 4 kapal perang Angkatan Laut Rusia. Kapal tersebut telah bersandar di dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Perak, Surabaya pada Minggu 4 November 2024. Adapun 4 kapal kiriman Putin itu adalah kapal perang kelas korvet yaitu RF Freski, RF Gromky, dan RF Aldar Sidenzapow, serta 1 kapal tanker medium yakni Pechenga. Selain itu juga 1 unit helikopter Dantuk Selvage Alatau. Kehadiran kapal-kapal tersebut dalam rangka latihan bersama atau LATMA antara TNI Angkatan Laut dan Rusia Navy Angkatan Laut Rusia dan diberi sandi LATMA Oruda 24. Kehadiran 4 kapal perang Rusia disambut hangat dan meriah dengan tarian khas Surabaya yakni Tari Remo. Tampak hadir penyambut yakni Komandan Lantama 5 Surabaya, Laksma TNI Dr. Arya Delano, Asops dan Lantama 5, serta Wadan Satgas Latma Oruda 24 Letkol Laut Rivo Haviland. Sementara itu dari delegasi Rusia turut hadir Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolkenov, COTG Kapten Alexei Ansiferov, Atase Pertahanan Rusia Kolonel Maxim Lukianov, serta para komandan dari 4 kapal perang Rusia. Latma Oruda 24 menjadi kesempatan baik untuk menguji kesiapan para kru kapal dari 2 armada. Selain itu juga untuk saling bertukar pengalaman dan keterampilan serta menjalin persahabatan. Adapun Latma Oruda 24 akan digelar mulai 4 hingga 8 November 2024 di Selat Madura dan Laut Jawa.